Turi kuwa kabiri tariki 15 Werurwe 2022 ni umunsi wa 74 w'umwaka wa 2022. Kugeza ubu hasigaye iminsi 291 kugira ngo uyu mwaka ugere ku musozo. Uyu munsi ahahise niki cyabaye uyu munsi mu myaka yashize? Umwaka wa 44 Jules Caesar cyangwa se Julius Caesar yari umwami w'abami w'abaromani yishwe na bamwe mu senateri bari bakomeye. Tariki 15 Werurwe umwaka wa 933 Henri de Forler yatsinsuye abamagyari bari barateye Germania mu gace kitwa Mersburg. Ku itariki nk'iyi kandi umwaka wa 1493 Christophe Columbus yagarutse muri Espagne nyuma y'urugendo rwa mbere yakoze akavumbura umugabane mushya waje kwitwa Amerika. Tariki 15 Werurwe umwaka wa 1778 ayaboye amato abiri y'intambara Umufaransa La Pérouse yerekeje mu burasirazuba mu kigobe cya Botany muri Australia y'ubu nk'agace ka nyuma k'urugendo rwe azenguruka isi. Tariki 15 Werurwe umwaka wa 1820 leta ya Maine muri Leta Zunze za Amerika yabaye leta ya 23 yiyunze ku zindi bakora Leta Zunze za Amerika. Tariki 15 Werurwe umwaka wa 1862 General John Hunt Morgan yatangije ibitero simusiga by'iminsi 4 hafi y'umujyi wa Gallatin muri leta ya Tennessee, aho ni muri guerre de sécession, intambara yahuje abanyamerika nanone bayita American Civil War. Tariki 15 Werurwe 1864 ingabo za Union n'ingabo zari zashyize hamwe zirwanya abashaka kwiyomora kuri Leta Zunze za Amerika zatangije igitero cyiswe Red River Campaign igihe zageraga mu mujyi wa Alexandria muri leta ya Louisiana. Tariki nk'iyi umwaka wa 1892 leta ya New York yashyize ahagaragara imashini nshya ifite ikoranabuhanga yarigezwe icyo gihe mu matora. Tariki nk'iyi kandi umwaka wa 1895 umukawboy waruzwi cyane muri Florida yagejejwe imbere y'urukiko aregwa guhinduranya amoko y'inka. Tariki 15 Werurwe mwaka wa 1903 Ubwongereza bwigaruriye Nigeria nyuma y'intambara yo gukuraho aba-Emir bayitegekaga ndetse bakabasha kwigarurira umurwa mukuru wabo wari uri ahitwa Kanu. Tariki 15 Werurwe mwaka wa 1904 Abarusiya bagera kuri 300 bishwe n'ibitero by'Abayapani ku cyambu cya Arthur muri Korea, aho hari mu ntambara yitwa Russo-Japanese War yabaye mwaka wa 1904 kugeza mwaka wa 1905. Tariki 15 Werurwe mwaka wa 1909 Ubutaliyani bwatanze igitekerezo cy'inama yagombaga guhuza ibihugu byo mu gace ka Balkans. Agace ka Balkans niko gaherereyemo icyari Yugoslavia yacitse mu bihugu byinshi mu mwaka wa 1993. Tariki nk'iyi kandi mwaka wa 1916 General John Pershing n'ingabo ze zigera ku 15,000 batangiye ibikorwa byo guhiga bukware ibandika Rundura Panchovilla muri Mexique, nyuma y'uko iryo bandi ryari ryarishe abasirikare bagera kuri 17 igihe ryakoraga ibitero muri leta Texas muri Leta Zunze za Amerika. Itariki nk'iyi kandi mwaka wa 1917 Tsar Nicolas wa kabiri yavuye ku ngoma mu Burusiya nyuma yo kwimikwa mu mwaka wa 1894. Icyo gihe niwe Tsar wa nyuma wabayeho mu Burusiya bikiri iherezo ku ngoma y'Abaromanov. Tariki nk'iyi kandi mwaka wa 1934 umuherwe Henry Ford washinze uruganda rukora mu modoka za Ford yasubijeho umushahara fatizo w'amadolari 5 ku munsi. Tariki 15 Werurwe mwaka wa 1935 Minisitiri wari ushinzwe icengezamatwara mu Budage, Minister of Propaganda Joseph Goebbels yafunze ibinyamakuru 4 byo mu mujyi wa Berlin. Tariki 15 Werurwe mwaka wa 1939 Ubudage bwigaruriye Czechoslovakia yose mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Tariki 15 Werurwe mwaka wa 1944 umujyi wa Cassino mu Butaliyani wasenywe n'ibitero by'ingabo zishyize hamwe zirwanya abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi yose.
tariki 15 Werurwe mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu na rimwe, General de Lattre yasabye ubutegetsi bw'Abafaransa kumwoherereza izindi ngabo nyinshi zo kumufasha urugamba muri Indochina. Indochina kuri ubu yacitsemo ibihugu bitatu. Ibyo bihugu ni Vietnam, Laos ndetse na Cambodia. Ibyo bihugu byose byarwanyaga abakoloni b'Abafaransa muri iyo myaka. Tariki 15 Werurwe mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu na gatanu, igisirikare cyo mu kirere muri Leta Zunze za Amerika US Air Force cyamuritse misile ya mbere yashoboraga kwiyobora igasenya ibirindiro by'umwanzi. Tariki 15 Werurwe mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu, ibihugu 10 byahuriye i Geneve mu Busuwisi biganira kugabanya intwaro za kirimbuzi ndetse no kugabanya intwaro muri rusange. Tariki nk'iyi kandi mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatanu, Gamal Abdel Nasser yongeye gutorerwa kuyobora Misiri. Tariki nk'iyi mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na karindwi, Perezida Lyndon Johnson w'Abanyamerika yagize Ellsworth Banker ambasaderi muri Saigon. Saigon yari umurwa mukuru wa Vietnam y'Amajyepfo. Icyo gihe yari asimbuye uwitwa Lodge. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na rimwe ku itariki nk'iyi, abapolisi 4 bo muri Los Angeles muri Leta Zunze za Amerika muri California bashinjwe gukubita Rodney King. 2 muri bo bahanishwa igifungo cy'amezi 30 muri gereza, mu gihe abandi 2 bo batigeze bahamwa n'icyaha bahise birukanwa muri polisi ya Los Angeles. Mu mwaka w'2003 ku itariki nk'iyi, Hu Jintao yabaye perezida wa 4 w'Ubushinwa. Tariki nk'iyi mu mwaka wa 2011 hatangiye imyigaragambyo mu gihugu cya Syria yamagana ubutegetsi bwa Bashar al-Assad. Ni imyigaragambyo itarigeze ibasha kumukuraho kugeza n'ubu, nubwo igihugu bisa naho cyacitsemo kabiri. Ese ni abahe bantu bazwi bavutse kuri uyu munsi? Umwaka w'igihumbi magana 809 ku itariki nk'iyi havutse Joseph Jenkins Robert. Joseph Jenkins Robert niwe wabaye perezida wa mbere w'igihugu cya Liberia, igihugu cyashinzwe n'abacakara bari bavuye muri Leta Zunze za Amerika. Itariki nk'iyi kandi mu mwaka w'igihumbi magana 767 havutse Andrew Johnson. Andrew Johnson ni intwari y'igisirikare y'Abanyamerika ndetse yabaye perezida wa 7 wa Leta Zunze za Amerika. Ku itariki nk'iyi kandi mu mwaka w'igihumbi magana 1954 havutse Emil von Berling. Emil von Berling ni umuntu wa mbere wakiriye igihembo Nobel mu by'ubuvuzi, yacyakiriye mu mwaka w'igihumbi magana 901. Itariki nk'iyi kandi mu mwaka w'igihumbi magana 878 havutse Charles Pahlavi. Uyu wamufata nk'umwami w'abami wa Iran.